Hallo al die mooi mense, dis Charmy van Charlie maak so. Nou mooi mense, weet julle wat? Langkloof Senior Sekondêre Skool bied aan meneer en mevrou Langkloof Senior Sekondêr. Wat sal plaasvind die 22ste Mei 2026 by die ou gemeenskapsaal in Louterwater en toegang is net R20. En dit begin om 7 uur. So mooi mense, kom en geniet die geleentheid saam met die leerders. Ouers, kom, nooi jou chomie, nooi jou vriendman en nooi die hele familie en maak so saam met Charlie en Queen B.